तरुण तेजपालाच्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणात तेहलकाची आदली व्यवस्थापकीय संपादक शोमा चौधरीक समन्स काढला। गोयच्या न्यायदंडाधिकाऱ्या मुखार तिची जबानी नोंद करपाची उरल्या। क्रायम ब्रांच 2 दीस जाले तेजपालाक हुजरायता, मात तेजपालान पिडी चलयेचेरूच दुबाव घेतला। तेजपाला आड 1 ते 1.5 म्हयन्यांत पुलीस आरोपपत्र घालतले अशें गृहमंत्री पर्रीकारान मिडियाक उलोवन दाखयलें। इतले मजगतीं पुलीस कस्टडीत फॅन बसोवचो म्हणून तेजपालान घाल्लो अर्ज कोर्टान बुधवारा भायर मारलो। बायल पत्रकाराचेर जाल्ले लैंगिक अत्याचार प्रकरणाची चौकशी जाय तशी चल्ल्या। या प्रकरणात 1.5 म्हयन्यांत चार्जशीट घालतले अशें मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयला। तो मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मिडिया कडेन उलयतालो। और आई डोंट टेक ब्रीफिंग फ्रॉम आईओ। जनरल उसके बारे में चल रहा है, 6 दिन का उनको ये मिला है, 1 महीना 1.5 महीने में हम लोग केस चार्जशीट करेंगे, इतना इन्फॉर्मेशन मुझे डीजी से मिला। गवर्नमेंट ओनली विल डिसाइड after proper investigation if the case is having enough evidence for to be prosecuted। तो हमारा जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है वो अपना इन्वेस्टिगेशन खत्म करने के बाद they will come to conclusion whether a particular case is fit to be tried or not। I think that particular moment they will take judgment based on what evidence they have collected on the advice of prosecution, director prosecution, and their own wisdom based on the evidence collected। तरुण तेजपालाक क्रायम ब्रांचीन उजरावंक सुरू केला। मंगळारा दिसभर ताची चौकशी जाली। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण आपल्या कडल्यान ही गजाल घडल्या खरी, पूण सगळे चलयेच्या संमतीन जाला, बळजबरीन न्ही अशें आरोपी तरुण तेजपालान पुलिसांक सांगला। कोर्टान तेहलकाची आदली व्यवस्थापकीय संपादक शोमा चौधरीक आनी हेर 3 जाणांक समन्स धाडला। तिची आनी पीडित चलयेच्या बरोबरचे पत्रकारांची न्यायदंडाधिकाऱ्या मुखार जबानी घेवपाची आसा। ह्या सप्तकातच तांची जबानी घेवपाची शक्यता आसा। पीडित चलयेन सगळ्यान पयलीं शोमा चौधरी कडेन कागाळ केल्ली, ताका लागून तिची जबानी म्हत्वाची। इतले मजगतीं ही केस दुसऱ्या चौकशी अधिकाऱ्याक दिवची म्हूण NSUIचो उपाध्यक्ष सुनील कवठणकारान मागला। हे विशीं तांणी राज्यपालाक निवेदन दिलें। पुलीस निरीक्षक सुनीता सावंत ह्या प्रकरणाची चौकशी करता। सुनीता सावंताक दिल्ली एकय केस तडीक लागना अशें कवठणकार म्हणटा। हांवें डिमांड केला की ती केस बेगीनच्या बेगीन रजिस्टर करची आनी मीनाक्षी लेखीक अरेस्ट करची, कित्याक मीनाक्षी लेखीन जे नांव ताजें डिस्क्लोज केलां विक्टिमाचें, तें नांव डिस्क्लोज करून ताणें ते एका विक्टिमाचूच न्हय पण सबंद समाजाचो आनी बायलो मनशाचो ताणें इन्सल्ट केला, आनी हे खातीर बेगीनच्या बेगीन गोवा पुलिसांनी केस रजिस्टर करची आनी तिका अरेस्ट करची। ताजो आसा की जो इन्व्हेस्टिगेटींग ऑफिसर जो गोवा पुलिसांनी अपॉयंट केला ही पर्टिक्युलर केस इन्व्हेस्टिगेट करपाक, तो इन्व्हेस्टिगेटींग ऑफिसरूच सारको ना। कित्याक जी इन्व्हेस्टिगेटींग ऑफिसर सुनीता सावंत आसा ती आज पर्यंत खुबश्यो हाय प्रोफायल केसीस हँडल केल्या, पण खंयचीच हाय प्रोफायल केस आज पर्यंत कंक्लुजन एंडाक किंवा कन्विक्शन जावंक ना। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। कम्युनिदादींच्या व्यवहाराचेर नजर दवरूंक सरकार अध्यादेश काडून खासा अधिकारी नेमतलो। कम्युनिदादीचो आदेश भायर मारपाचो ताका अधिकार आसतलो। मालमत्तेविशीं घोटाळ्यांची चौकशी करूंक क्रायम ब्रांचीच्या इकॉनॉमिक सेलांत सरकारान खासा अधिकारी नेमपाचो निर्णय घेतला। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयतालो। फोंडेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांतले 416 पोस्ट रद्द केल्यात, 146 दवरल्यात। PWDच्या 1399 कंत्राटी कामगारांक सरकारान तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांचो दर्जो दिला। तातूंत भितर 279 सर्वंट, आया, दाया, वॉर्ड बॉय, वॉर्ड गर्ल हे पोस्ट आशिल्ले, ते 279 भितरले ते पोस्ट। 10 पोस्ट भितर ड्रायव्हराच्या दीज आर एबॉलिश्ड। 12 NDC, 100 UDC, 65 वॉर्ड सिस्टर्स। We have retained 45 ward sisters, we have retained 40 servants, we have retained the rest is total 146 retained. 416 abolished out of this. Cabinet has approved to grant temporary status to 1,399 members of PWD Labour Supply Society workers who have completed 8 years of service as on 1/4/2013 as per the pay band and grade pay applicable to similar workers in PWD. दुसरे बेनिफिट मेळटले आणि प्रोटेक्शन ना सध्या टेम्पररी स्टेटस सोसायटीनूच दिला विथ सॅलरी। टेम्पररी स्टेटस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेग्युलरायझेशन। पावर नाशिल्ली
ज्या कम्युनिटीन अशो भानगडी येता पळय त्या कम्युनिटीन वी कॅन अपॉइंट अ स्पेशल ऑफिसर who may be a chartered accountant, who may be a government retired officer with some integrity, who will go through all these things, and he will have powers to override the decisions or stall the decision of the Cognita. Managing committee. No, managing committee will exist. We are not interfering with the normal committee, normal functioning and पण कितें ते करता आसतना इन्वेस्टमेंट करता आसतना कोणाकूय अलॉटमेंट करता आसतना ह्या स्पेशल ऑफिसराक ती पावर असतली ते ऑर्डिनन्स इज बीइंग ड्राफ्टेड that ordinance will be issued. We are considering to appoint special investigating officer for that purpose to fast track it. That is a very difficult economic offence of property. खूप गजाली टॅली करच्यो पडटा त्यामुळे त्याच गजाली खातीर एक नॉर्मल ऑफिसराक ते करपाक येतलें अशें ना त्यामुळे येणाऱ्या आठवड्यान त्या हाजेर मॅटराचेर इकॉनॉमिक सेल किंवा क्रायम ब्रँचा कडेन स्पेसिफीक ऑफिसर अपॉइंट करून ती केस आमी क्रॅक करून घेतले. तेहलकाचो आदलो एडिटर इन चीफ तरुण तेजपालाक चडांत चड ख्यास्त जावची म्हूण श्रीराम सेना मागता. सेनेच्या वावुरप्यांनी गोंयांत येवन तेजपालाक कस्टडीत गीतेचें पुस्तक भेटयलें. तेजपालान आतां वायट कामां सोडून देवाधर्माच्या कामाक लागचो असो सल्लो सेनेच्या वावुरप्यांनी तेजपाल आनी शुमा चौधरीक दिला. मात श्रीराम सेना म्हणटा आसाराम बापू निर्दोश. रामसेनेच्या व्हॅलेंटायन डे मोहिमेचेर तेहलकान खर भुमिका घेतिल्ली. तेहलकाचो आदलो मुखेल संपादक तरुण तेजपालाक चडांत चड ख्यास्त जावची अशी मागणी श्रीराम सेनेन केल्या. श्रीराम सेनेचो गंगाधर कुलकर्णी आनी हेरांनी गोंयांत येवन तरुण तेजपालाक गीतेचें पुस्तक भेटयलें. तरुण तेजपाल वो जो गंदी हरकतों में आज अरेस्ट हुआ है उसका हम स्वागत कर रहे हैं. स्ट्रिंग ऑपरेशन के द्वारा सारे देश में जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं देश के या धर्म के उनके खिलाफ वो षड्यंत्र रचा था. सबको फंसाने का जो एक साजिश चला था और स्ट्रिंग ऑपरेशन के द्वारा पैसा कमाने का एक धंधा चल रहा था. उनका अभी छवि निकल गया है. किस हद तक गिरा हुआ है वो आज सारे दुनिया के सामने आ गए हैं. हम इसका अरेस्ट को स्वागत कर रहे हैं और कड़ी से कड़ी उसको सज़ा होना चाहिए है हमारा मांग है. उसके साथ साथ आज उनको हम भगवत गीता की भेंट दे रहे हैं. क्या कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे, भगवत गीता पढ़े, आगे वाले दिनों में देश के और धर्म के लिए वो काम करे, ऐसा हमारा अपेक्षा है, आशा भी है. भारतीय संतांचें नांव पिड्ड्यार करपाची सध्या मोहीम चल्ल्या त्या खातीर आसारामाचेर फटीच्यो केसी घाल्यात अशें गंगाधर कुलकर्णीक दिसता. संतों के ऊपर भारत में एक षड्यंत्र चल रहा है उनको छवि खराब करने के. ऐसे कि कंची श्री जी को हो या रामदेव बाबा जी का हो या अभी इनका हो रविशंकर गुरु जी का हो, जो भी संत परंपरा और यहाँ हमारे अठोले गुरु जी का हो, जो भी ऐसी संत परंपरा है ये देश को और धर्म को बचाने के काम जो कर रहे हैं उनके खिलाफ एक षड्यंत्र चल रहा है ये देश में. ये हिसाब से वो भी अभी अंदर है. प्रुडंटा खातीर चेतन गांवस. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.